Mu gihe mu 2014 Perezida wa Repubulika yakomoreye abanyonzi bagasubira mu mihanda minini, abo mu murenge wa Rusororo akarere ka Kicukiro bo baravuga ko ngo atari ko bimeze kuko ngo badashobora gutwara amagare yabo mu muhanda wa Kaburimbo, bakaba bavuga ko iyo babafasha babaca amafaranga cyangwa ngo bakaba banabatwarira amagare. Twahawe uburenganzira n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, aduha uburenganzira bwo gutwara igare mu muhanda wa Kaburimbo. None saa hizi ngizi polisi daso inkeragutabara zigo zitwirukankaho bakaduca amafaranga, iyo bariguyeho bahita baguca amafaranga 10,000 n'igiceri cy'ijana. Iyo patsara kuri Kaburimbo hano ku mapave daso zigafata igare zikarijyana ku murenge wa Rusororo ni 10,000 n'ijana. Polisi yarifata ikarijyana kuri polisi 25. Je nayo nimba igare barifatiye 25 nimba ari moto cyane nimba ari imodoka ngiye byarancanze. Aba banyonzi kandi bavuga ko kuba bari mu makoperative ngo ntacyo bibamariye kuko nta uvugiza bakorera ngo babashe gukorera muri Kaburimbo nk'ahandi. Ariko nta makoperative tubamo twe nta nicyo tumariye. None turasora amafaranga 100 rya buri munsi igare rapfa nta muntu uri gukoresha no uryisimamiraho. Ntabwo tuzabona niba dufashije amafaranga tubayashyatse tubayashyira twe twarabibunga. Buri munsi niko dusora. Ariko ya mafaranga dusora baratubwira ngo tuba muri koperative. Iyo koperative nta n'umunsi ndabona umunyamuryango bamwibye igare ngo bafate amafaranga dusora wenda bamugurira igare. Icyifuzo cya bamwe muri aba twaganiriye ngo nuko babareka bagatwara amagare yabo nkuko babyemerewe n'umukuru w'igihugu. Icyifuzo cyacu nuko rwose baduha uburenganzira n'ubundi tukikorera nk'uko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yarabivuze yuko aduhaye uburenganzira tukikorera nta kibazo. Ndabizi neza ko ibingibi biragera ku banyarwanda benshi, ku bayobozi abarabireba ni benshi, ariko badukorera ubuvugizi nk'abanyonzi hano muri Kabuga turabangamiwe cyane. Twahawe uburenganzira ariko ntabwo tubona. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rusororo ntibuhakana ko abanyonzi batemerewe kugera mu muhanda wa Kaburimbo, ariko ngo babyumvikanyeho nabo mu nyungu z'umutekano. Uyu ni Nduwayo Alfred, umuyobozi w'uyu murenge, twavuganiye ku murongo wa telefone. Tukabasaba ko birinda ko bajya mu muhanda manini kugira ngo tubashe gutunganya no kurinda umutekano w'uyu muhanda munini wacu wa Kabuga, kandi no muhanda ukoreshwa n'imodoka nyinshi, haba ari ziremereye haba ari ntoya. Rero tubasaba ko bakoresha imihanda izinjire mu mujyi bagakora akazi kabo, hirya bagakomeza noneho ariko baza mu mujyi bagahagarara aho ngaho. Amanama menshi twagiye dukorana nabo bazi ko akazi kabo bagomba gukorera ku nkengero z'imihanda. Twashatse kumenya niba iki cyemezo kitavuguruza icy'umukuru w'igihugu wakomoreye amagare avuga ko atari yo ntandaro y'impanuka, ariko uyu muyobozi ntiyabyemera. Hanyuma bo baravuga bati Perezida Kagame ko yatwemereye gukoresha umuhanda nta nkomyi, none uko ubuyobozi buri kutubuza kwaba ari ukuvuguruza icyemezo cy'umukuru w'igihugu. Ibyo ntabwo ari uko bimeze, n'ubundi akazi barakora, bemerewe gukora bagatwara amagare uko babishaka ndetse n'aho bashaka, ariko hari icyo tubasaba kugira ngo tubashe gutunganya umuhanda no kugira ngo umuhanda utaba impanuka. Tubasaba ko bakorera akazi kabo mu mihanda atari ukwinjira mu muhanda munini. Nubwo uyu muyobozi ahakana ko batavuguruje iby'umukuru w'igihugu yemereye abanyonzi, nawe yemera ko abanyonzi bo muri uyu murenge batemerewe kugera kuri Kaburimbo. Ni mu gihe mu kwezi kwa 8 umwaka wa 2014 Perezida Kagame yavuze ko amagare yemerewe gukorera hose kuko atari yateza impanuka. Grace na Mahoro, RoyalTV.